Ketheka ni wirigiro bwako nwithirite ori na weekend njega narua ere Jumamosi tariki 27 muri jojo kenda 2025 bita wa kabwe mutharimi ngushugire nkatho cia mwanya ni bwega muno ndo bogwitana mbere kurumirira a Meru TV ugitwithie nyombe nteto ere na igweta katetune ka Meru kuma kirenikirewe na kimoni moni. Thank you very much. Mwana niliwe tu wa madhidio ni Paul Gujiri. Nkarikanie Jumapili ya tariki 28 mweri jojo kenda ni rojo barabara shionde ni Jordan Palace Marimanti kiri gicunje kenge kia rumure rwa siasa ureteri nijere wachope imwe kwa imwe gikaro na mwenda gataya ore seneta wa county ya Tharaka Nithi agitariria yegi mwerekera jwa muganga ukorerwa agothingatira kiri mitandao ya kinade Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Bitekeria twambiririe na ngurumania gisiasa katetune ka Meru niyo ni nkinyangano nkirano ya biama kiamene kia bas naria mbeo mbethe duke jenzi bashumeretie kumeneria kiraba kuga ni atongeria bamwe kumaria kiama kia bas bakiolotera wakili Mugambi Imanyara ni kiraba kuga ni kumaria kiama kia bas ningi bakiruta yandikithia ria kugwatwa kwa mbaru kwa umo wao mbeo mbethe gutwika seneta wa county ya Meru Mutugi wa Kiambi na ribotie Tongeria bambe umbithe kiamene kiambasi batongere tu ni mavu mzito ni baumerete na kutharikira Mugambi Imanyara na ura niwe wari mwandiki munene kiamene giki ni kireba kuga niwe gutonyera mitaratara ya kiama kiambasa mwana kwithira na eberwa gitine igwa Mugambi Imanyara twendo ukwira uzo narua ugwa just the other day nwengero kiamene kia bas ugwa utendene tegwa secretary general wa kiama kia bas kwou utena any authority ya kuomba gukomentira mantu yote ja kusikana na kiama kia bas turenda ukwira naro tu ya yuthi rekana na atongeria ba bas siasa ciaku cia kuthumbania siasa ciaku cia kuthukania siasa ciaku cia kuringithania antu itina kanya kairi kiri politics cia Meru County ko mantu ja bas Mugambi Imanyara rekana nazo ugwo no engerwe kiamene ugwo te bati kwithira ukiarairia mantu yonze ja bas kwa uenda ukiendanga mantu ja bas rekana naye rekana nazo ni ontreuba shitete gutumira mitandao na mainya jonde kuona Mugambi atikuthengera gite akumereria matagi ya seneta wa Meru 2027 Mugambi Imanyara batu tugatumira mitandao yenye gwetwa AI kuensure gite kia seneta gegweta na muyuthi ogo gochwa gite kuma 1990s motona kuona ni utina njote gisiasa ogo enda ukiendanga Kuruki ni bagongete ngavana Mutuma Ntoithingia kumana na mirandi ya weti na mbere ukubia kire thirikari nene bakiorotithiria kiara atongere na babakurwa na utongere bwa ngavana Mutuma twifule usupport governor the current governor ora twenwe Mutuma Ntoithingia na nontu ba mantu yara uturetera kuma ke national government ituonete mantu ya maingi yara umite kuma ke national government ukulukira ngavana ura twenwe level 6 kukatote tutakenseruva kairi tuitete Nairobi kurara corridor na Kenyatta Hospital tugeta cibitari yetu aja kuona services ira turona Kenyatta Hospital igo twika ikejane na ka branch ka KEMSA karaga kethro kaina ndawa chetu cia Meru aja tutigirwa ndawa Nairobi kairi KEMSA kethro igisupply ga cibitari chetu na ndawa ikumaanisha tukona kanya kangi ga kwethe cibitari chetu iri nturene gutwika level 5 tukwenda ukwira atire governor wetu ugwo inga matu ukathikira jare ukwiro iba Peter Munya ukathikira jare ukwiro ni apinzani uendelea ku focus endelea gututharira batu tu antu ba Meru na batu tu mbao mbithi tukuona itukona jare zonze ukuthithia na ituku encourage uendelee kujathithia inga matu governor ukabathikira na hii gitaria maendeleo wakati wa kumenyana utafika na owa tugagukaria twe vijana na ituku ensure tugagukaria nuntu itukuona ngugere ukuthithia batu tu yantu ba bethi atutukuga tutikuenda maendeleo jari uona jo maendeleo tutikuenda jari uona jo thaire ukethwo kiruja na maendeleo ukethwo kiruja na batwi wekeja kuthwo wi au kuringa kerere na Mutuma ari au gwita ngugi turenda maendeleo kana ikerere maendeleo kana ikerere
nikiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Kagitino kau akari kuma jotene ni wandi ya kirwanari gicigo bunge kia Bore ni bashumiretie kulalamika bagitaririe mathina bathirite bagikorokera ni kuthokanga kwa barabara na gutura mundu nejo mutumanune wagibwa mirandi ya witi na mbele kiara kiao bakiolotera MCO wao Makena Morogoco ni kira bakuria ashumirie ningi gutigira na kuingia mawira ni aikire kirengurumani ya gisiasa 2022. Ripoti ya Mwende Olaiboni. Akaribanjo tenerere monkene wandia kerwa nari na roirero rera gicigo mbunge kia Bore bari na Kenyamara nontu bwa barabara na nera bakwane aere miburu kwa kaita kara yontu betera munda yo muntu ara mtu yo kinyete aramburemo ake kinye kaura na berote kuitera munda yo awerengi ontu bakuria thinene ne kuitera miburu ne kuma 2022 ironta danjire thokire iro bandomera kanya ka ukurukira au batora ukurukira munda ne wakwa na ndi bakwambirinya kunchambulia na kunthithia mantu ya mathuku bakenda inya kuija kumbura bambita inya nyombe ko tuko niu babangite na ndero inya tuko nkaumara nontu baugite bakambicithera na inya na nkomango bandinge ne au karetie mundajo wakwa mundena jo muntu tutura gwitira aja aru antu aturenda kinya kumuithukira akwambiria tugera mugurune na kijo tugera mugurune twina njira thirikari koi tukuromba Marogoco eje athithia njira eje itwije tiari na nenkeri milioni 2 na njira eje ithuki itekubua kinya nusu kilomita 300 meters na riuga njira eje itebua na kiuga njira eje itebua gukwirite muntu njira eneje ntuku ingi umite aja agwa mugurune au na kinya mwakuru na gwite aja akamatite mumbura muno munda ugwe jo kwenda gukinya muthia na aru akinya atukutangana ira turi aturi na tubara bakwijirira aja uju tugeria kumutethia na njira thirikari irio ni okona antu baumite na maruru kwinja mutaro juju kenda no ana batetheka kira kiondigaria aja uju barabara iji ni thirikari arimu ibandikitwo ba thirikari mwarimu ukona mwarimu wa thirikari ari gwirira migurune indi thirikari ni kuga ni andikite mwarimu kenda cukuru jera ita kuritanwa barabara iji ere nkinyaniro na nio ntumaira na mukuru ucio na aratwete kajira mundene jwawe twambiria gwitiro batu nthaka imwe cia bikibiki ciambiria kumurumaga mukuru athura inga kajira kawe kamunda batu tuli aca cukuru yanja tena kaitite kuingwa batu tuli jokiana beto twikaie marinya twikaie kinyenjere nontu ana beto tutetikiria baguja migurune njira tu twatijanirwe Marogoco kajira ntu athithirie nusu akinya mwaka kwa mwankene tutu mwankene jwa Kiruna Ruire kajira kaka katimbonya kubwa kilomita 1 iko kalemete Marogoco ugire kajira kaka katumbika kuthithwa nonga mbeca kaunti cio thigatengwa indi antu tukomba kuma tukathithia na njira ekomba gwitirwa na rero mbareo ni kire MCA wa Kerwa nari Makena Marogoco bawatanirite na gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia kubwithia mpuyo no bathithiria barabara eje ni kenda batikathangike kaita kambura ethengerete eri ndiuga kajira gaka ikathithua aja ndaka ciato igurane na ana beto bathome no ntonja tena kaitite kuingwa bo thirikari ndeboria mantu ya njira ri ni ata eremera mundene yakwa buruburu ito ngwatira ni nthoni na boja bo mthithiria ba mundene yakwa kabisa oi tukuromba Marogoco ejo thithia njira eje kio ndawa cia kurebi ikwenderua ana bakaga security eje betite cukuru njo tene bangi betite marinya thirikari ni gerio tutegerera yoyo na mutuma ugwa mwakuru akwendete muno akiuga watonya njira ekenjwa uketha otemenja ugwe ngavana Mutumanto Ethingia ugwe itukuromba buru nontu no tonyere antu akawira ugwe ujo tuthithirie njira urigwe ikilomita inkai mono kuthithia kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende Olaiboni na ndetutegere ye kithomo na riri njira ya gukiria kithomo gicigo mbunge kia Chuka Igamba Ng'ombe mubunge wa gicigo mbunge ki Patrick Monene na tithite na mbere mutaratara joweyani bwa mbasari kiri aritwa muno wa ndine ya Magumoni
Kauma gitini tigankathama guku lakini andu no makuonage makarigo ya turuthire ate una ariku nje no tweke muntu wa buri muno no kenuka wone gwaku no te muntu thongera ngiti gukuriongera kogukwira gwa thurwa rutha mauntu makoneka ndumita ruko turekeria rami kuma kibugwa mbere rakinya getugururu thaino riu ni twikira nginya matirud kwina rami yake gogo etu thinitie na muicuma kithinji sana na riu rami ya kigogo ni president no retikirie ni twikira rami kuma baria junction kuthungira kigogo kuthie magenka nginya tugururu gindu ikuthinia andu ko ni cancer ukathie KU ukathie Kenyatta antumetu mama mamiku na cancer ni enge muno na riu muntu athie KU kana Kenyatta wana antuma kuthie kumuona ni thina nundu ana tigiti ya kumuona tege kugithada tege kuoneka kogu turaugira no kwa cibitari tukanenkera matukanenkera nimenda kwaria na waziri Duale etikirie KU Kenyatta University Training and Referral Hospital Irani Cancer Center akibugwa Irani Cancer Center bali KMTC ira yetu nuntu nitire naga nursing na clinical medicine nitwenda tutume nyombera ndecuririe kuringi guteria mbia cia gutuma nyomba ingi tenugo ikorwo ina irathi cia nursing na clinical medicine tugetiana no magana mairi bara cia nursing na clinical medicine ciana inu igikombora uko na igigura chukuma na igigura itunguru andu makuthukuma kugira ne mujumbe na ne thirikari ni ndeto cia maramu anega ta gwikirwo tikamona nkira unchi maramu ni gwitura muthe tunjirani ira ingi uko na mwaji mwe karagita ni iguru ni ndamre mbeto gitikira tikutha ino na tumetu ni mucokerie nkatho no twa maretire kinere uko ngarutu ekara mwekarau ukauma thirikari ukoragwo rikia ambira ngabatu kubitia wenga gachagua wekera kindiki ukera wenga gachagua wekera kindiki wekerao anagia muntu kugwa ena murigo munene wa kwariria gintu gitagwa kithomo togu mwishimwa Patu akigwatite na nimenda kwira mwishimwa Patu thank you no tukuma kukugwe tugukore tugwikari ugugwikari gutimuchie tugikinya miaka ingi itano ikithira mwishimwa miaka 10 ukiuma giteni anawekanite bagwa kumuchi ukoraga nduma gacha ukwira thank you Patu mabinda maku ni ndathomire ora tumire kithomo kithirwa kiri part of the basic needs na gikira kina maindo no twina kithomo ri tibokone nyomba tibokone ndawa tibokone nguo angote kwa nimukire oyo gutuma kithomo nginyega gitatia igachenjia no ndorere muise oyo agendaga na tenukaga moko matheri agenda guturemeria guturombera athiaro mwa agaturetera ile ya thibitari barabara ni mukuona kura ipocie kari barabara ni chwe barabara ni muciona maundu maru thite gukwa uthakuria uthakia mahali na virita vijana nawe mukuru kumenyekana ya Ibrahim Mereti nacemanitie na butibo kauta bungi ya miroboga bonerwe ni mutang'ang'a ngarine ya Monki nyuma ya kwatwa ninge kuthekwa ni akoro banjori bakimuyukiria itagaria naonokerwe ni askofu wa kanisa ya Jerusalem International Gospel nwe Joseph Gitari uraikinyithirie kirigituo kia borisi guchwa njira ya kumuonokia Mereti jarene cia akoro banjori na aria bakumuyukiria itagaria kuringana na watho bwa akoro banjori. Riboti ya Mukiri Onkonja. Ibra Mereti kuma na thononete mpanga mbute kuma kire akoro banjori banyumba intune irere natho ni nyuma yawe kuwatwa irore ambare munda rirabathitanganite araha watiro na kutheko maru hamwe na njarani akoro banjori na riu ende ari mushirika wa kanisa ya Jerusalem Gospel Church ya Bishop Julius Gitari ende Bishop no yeteta alira kwithira kimuria kuma kire akoro banjori araringira riboti kituone ke polisi na kumera na weta kuria mushirika oke kire nyumba ya njori na arakutheki araethireta ingeli ni akurubele na mukuru mwake etanilaswa na kesi ya munda kenda bamweterete mathayara ya kuorwa ya kinya ne ya kuwacha mporo ya kathati na ndanje nilikuwa nachunga hapa wewe ndio mnachunga nachunga funguo na huyu ndio ako na funguo hapana simama ukwenda kwa funguo leo bakielesithia ronoro burakuwati na wikiro mikanda ende ni bawita ntubo akuru banjori bakwethia ni kiuta sina watho kuma zaire zaire ndaike 10
irio bambwatire ndi kwa nazani kiunya sai nire ndi banzekere ndi boeterete nanjuira beja batuzekaniria pasta yetere no tuna pasta na urekeye totiana no imbitire pasta ndo muringazo muri bokusola simu tukiara sia pasta bambira ire ndi turukinya iro bambire ke yenyawe ayingilo kura kenda urirwa kuinya ndingire thimo ambira akoro banjori baunthekira akwa nathani intore kenda mbona nyata theka thekwa ndeta ndethe abang'ang'e nwe bakindanite nwe bakenda mucuna thimo yambo yere ndabera lukilia ni thimo yambo ye thimo muntu weta Jakubu na ure theke ni kinyo ndaborika nkothekwa kande mborika na kande ng'ombe iro ria akwena muturo ya suma yani mote ya suma iso yo andingire na sokoro ankunguruene ao aro ndingawa kinya oe to akotheka ndamwera potendeka kankeya kethe kabondeka ro bondekere ko ba wata muntu bamutheka uko na theki moko na mauru nagarito iratu kathekwa moko na mauru na mongo kathekwa je mongo ukambirie kuurwa rira ndingire chama ni thimo ndamwera bowe ambari uri kari na nukumenya ambire kinya ni tweya turanirwe na tuthekanirwe ibe bitumire twita kwa polisi twata twaringa report na tukuyania polisi netha ura muntu wetu na tukwenda kwira kathera njuri ni kwaluka kuringana na tongeria babari kuo nontu njuri ureri tibweri kithiamba ni ria taito na taito ni land ithiata ni na muntu akuyukwa kuurwa kana ikenda acha ina munda na kithaka ontu akuurwa na akaurwa na akathekwa moko na mauru iti koti ya kuthekana lakini baimethia koti na riu kiriambaririe munda ni ambare kinyite kinya kiri land araba kwa ni baiwatirite taito yo na ni thananitwe na ende kinya rirakorwo baba njuri bandikora barwa ni sivu batirimana kenda baraniria akorwo baba njuri batiwitikirio kolomanthe na kwaraniria tetire jaugumire kwa sifu ambira imbite bonge ni namba ambira namba ndikire barwa ambite mboye sabea ba kolele munda yukenda twazura no suyuri ya yuma ko nyuma kwa njuri ya kwa ambira kwa njuri no tuyo ndazitangi ni mamo ende ba na obe ya kwa tika no kabo yo lonkia na yo ambirire ngi wa rengi myakele nibo oinki wa no to ni akoro nte ba kela nyambita ko zitanga no to munda yuri ruwa yinya yo na taito yo te amba irwa o kwa tuikende nabo bati kwenda yitirwa ao iro bambire weta konia munda ko kareto otesu yo akuyu yo na manto ya ite kwa sifu gweta kwa sifu na mbori na ta pasta okwenda ndamwe manto ya kan kwenda yathirwa kithirikare nonto imunda yo na taito na arandingi ambori no kumane na manto yo ya munda ndamwe akaya ya musiriko kwa irora mbere batu tonjori toteja na munda tokoja na riu kiri Bishop Gitare na muthuro yo munene okonia kuruba banjori Jumatatu tugetha twineka ukiki nene kia wachungaji kenda tumba kuona ni ate manto yayo ita na tumba kuthiatira sheria nonto chama ni oka nkuromba kathera chama ni baku bakathuke njuri buru nonto batamaya mbeza kithira manto ye kwa landi na landi ni oye na taito ni oyua manto fegi na yate fegi ina njuri ye kumera ukendetheka muntu ne mutheka ne muura Kiripotera Meru TV kumana Thwaigembe North Beta Mukiri Akonja nabo atongeria ba matora kuma gishikumbunge kia Southimenti ni bashumiretie gokinyeria kira bakuga ni mogororoku ja otongeria gishikumbunge ke bakiandikithia mwitikathara gutwika mubunge wa gishikumbunge ke ningi bakionekana kugwata mbaru motongeria wa kiama kia PNU niwe Peter Gatira Munya. Ripoti ya Jeff Wagituma. Na chama yetu kuna Meru iko kubwa zaidi chama zingine zote ni chama ya PNU. Ngoja nani? Tonto kiama kiu kitonge ni muntu o munene sana wale governor wale assembly minister wale minister nenda kwa deputy president. Note in power anto wetu ambwele wote nduke jamba in default. It has a channel. Na governor Munya ena channel. Hii njega ya kuitatia ena kiama national outlook muntu thomete iwagi experience ya thirikari kwa muntu omba kustia mbere amiru bageta mbere bwega ana na ikia tuminkaromba na beto bothi bete bajukie kura bajukie
utethirikari tukengana ibanga na weribo maiga tukamenga njire kura ana ibajukie kura na imberite buru ukarogita mwana mbonetete ogera maiga kairi ntuko ya kugura maiga ore ote na kura agetojokie ore ote na ibanda agetojokie nonto kura iji igakuruka risasi ira bawite anto bagite atia barathwachio na kikyo kigatuma batu twende naye na mbere na tukarabo egote mantu jange ingi uteke ntuko kitata tutethia thirikari ikwithira yara ya kibangi na iko mei society katu ya to aikira foundation the existing foundation we build on it tote yako momora utongerio mwe yetu akumomora no akuya wakira musingira ikiro MB no ngeno ntukwiba bareo mbere na kwiba bareo mbere ta entia nairo na antu bayaka nairo bayaka on top of musingiro itere atia aite kutharia atia NHIF tinja katwe na sha chifu chiwi nini riu makosa yako ro iki NHIF imbi ati wamba buryo tukethirwo wamba marandufu ikatharue kathangalanu kende itare kuthangalana vile birio biwita atia bikuiwa Kibake atia foundation inji akire education elimu na kitha kwe bingi kibake athika na irwa kwe bingi na isaidi te kithomo na infrastructure ethere economy kuami akwamura banki che anture na to ambiria kuona banki na to tents na anture ni banki che ire na banki ka che ingi achitete utekurika na che inga yeta twari turu kinyara economy yete kithira anto banki ikuinga na rural areas kiondo ithamete jitete Nairobi onto thirikari no bwe kari nende thai ari niwe kuromba maloni kwethira banki te anto mbecha banka chite kwa thirikari mbi mbecha treasury bills na treasury boards chiethe very expensive banki akarande bukamika bwata letha bwake untu bwena kaire mbecha kirembi ke thirikari kamukono kara kama zinani weka kaloni cia ina kwachumbura nako weka ureke ikutaito nini na thirikari ri kuromba guarantee mbecha cheritwa kire private sector na mbecha iburi kwithira ire chechoka kirembi ke thirikari yani we kuromba saidi bas economy ekwa au ni otweterete thai na ibo ntukuona kwina thina nyingi wantu batikuelewa kuona biashara ikithira waita banki no kero 20% kinyo kithilungana kuthiria meri 6 kinenkerwa no mpi kithoka nenkerwa shinda ikaingia wakati huo. Sasa hiyo shinda lazima turudishe, lazima tu correct hiyo mashinda tuweze kuenda mbele. Niyo riboti kethira itumilikiliera tukumanganitia kirimetha ya Meru TV. Mbita wakabwe mutharimi mwananirie wetu wa mathithio ni Paul Gujiri ngucogeria nkatho cia mwanya we utwethete nyumba nteto ira iri na gweta kathetune ka Meru kuma kirini kiriwe na kimoni. Thank you very much. Nkwendere ugoro ubwena.